Ababoda baliwa. Aha, ona aina bajira babada. Baliwa. Boda. Na mauli. Na mauli. Funga tulile. No, 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 no.
Kwanga Fatuma osazina aleta chikalu so zilungi lusazira ifera bya magero sazira ifera yuma ndisazira fikifuse kya bulambu zatulenda tuleyagaliramu kiki kyoyinza okuida wafunaku kyoyenda kyona kyona okoti nenda moto kaida wasaba chikalu waifa agabakuwa nobo yenda bugaga Dona buli kyoyenda boyenda kuzaala oboyenda bugaga boyenda motoka buli kyoyenda kyona chikalo yagaba tuzira iferugabi bulungi yongerezako maina ganga niza besi gainaga olusoze baisuru lusaino toyagaliramu buli kimo kirimu obota kaluzalo obota kabalongo obota kaime obota kabatano era bakuwa niwao eranga nje mukulusozi no elubete chikalu niwao mwigombola nango mungiro utandika amaira gange ninze nabayigwa mere ngante mukulusozi no olubete chikalu olobolo iziro kweyama kubulikino suna bugaiga abana balongo bana kusoma bemakerere bona muiza muyama muno mu chikalu muno oniyo kiso chikalu ogwe mulira abaiseiruba ewe basimukaniro luno lusozi Elia magero ngoda kile kuna maizi gokusuna mukisa kuli kama maizi yabo musano bakuwa maizi bakuwa mikisa jogina bakusabira botaka balongo botaka na wanko ko botaka haina bakutwala obota kile wona obotaka kwa yama haina bo haina orono lunina kuno lengerense yona eyiri rukoma olo lusozi Maisha boga naba tikala myaka eri mumbali eryo mumbali eno so witubane kindi tuli nekigogo kimalire myaka 2 tuzali yusena tukairihire tikikala tibalimayo aye kyama kibaki byakutoke litugane isengero eryamani ekibira kyakwaite ejibasengera onanyero kikalu eno mbuga buli muntu atakekiwa tokera hano kaisi namutwala omusengero mama
olusozi luno abazungu bayizangako nga tuli bavubuka ne bakuba ebifaananyi paka bagogonda abekakulu abandi bava kuno. Olusozi luno abaana bakolerangako epikiniki kaisi babuuzibwa. So maama tweyanzirye mbulabingino tukubonanga kutuwuliranga muwuliri webale kuiza oiza oti twena tuzwayo omulusoga notwala ebyobulambuzi ensozi gino nikubokumaaku ebusoga ekisumiramu. Maama tukusaba tufukamire nga nsaba nto tukwateku tweyanzirye ino okubona amaina gange nzo okubakosotalya akulira olusozi luno nimba minisitule w'ebyobulambuzi omu ofiisi ya Baba Nkono. Banange abataka mwebale kuiza ekyo tutasuubiranga abamaama batuukire maama tuukire. Kikalu empuku obaba amalira okumukobera kyetwabire okuzaalibwa nga aliho nga bakola ebyamagero ebyo. Abanamawulire ndikoba nti empuku eno omukulu Baba Nkono bayizire balambula n'abazungu nalingira empuku abazungu nibehunya ebyamagero ebyabayireeyo. So ekyenkoba nti tube bumo obukono tusetula obukono baba ali kusetula obukono nga yekwaite okuba enyokobe okuba esengabe entalombi byabakono tuyire obumo omama gwe tube tusuubirayo nomumuboine otumule ino odenyano yonono lw'amasanywa mangi. Kale. Olusozi luno lutuukibwako ebika bisatu. Abayise Irubaye basooka, bwirako abayise Baigwa, bwirako abayise Igaga. Maama twatyaime, abazeze abayise batyaime, nibateesya nibalondo owaza okunsi n'afwa. Omwana oyo yeri abenga atyamu ku ntebe okakiikaako bayiri aho omwana oyo. So eitaka lirino olusozi luno lusobola okuherya eka 3 lwetooloire ahantu hanene. Soniha w'ekitundu kino yandisoboire okutumulaku ng'oerosi ndikwatira amadoozi gatuuke eje maama baba eyayizanga nga izira okusaba nga tulina ebyo tumutungirira omulingengemu. Olusozi luno lutira okulya okutako ekyokulya ayandi twaba okukola ebyo tuyiza kuba nebingine ebyo mu lipooti muno biza kutuuka egyoli maama. Kyamaani bigambo byo okusooka bebalya omwenemu Baba Nkono atusobozeserye okutuleetera omugeni omukulu ku kiseera kino nti Baba Nkono obeeho ohangaali. Abageni omuyiziro mu kitundu kino, ekitundu kino bakyeta Kikalu, ekyalo kino bakyeta Kikalu, n'olusozi lwaisu balweta Kikalu. Kino ekyalo kisa wabula ekyalo kino nga mukibona
omubusa bwakyo kino tubaire tuli eno tuti ngebimo bino maama titutuuka batuti tutekifo kya bulambuzi twesaba omumaani go maama nga tubita omumukise waisu opasisi onamuganza ahamo naibe maama timutugemereku ekifo kya isukino kibe ekimo kwebyo ebya bulambuzi ebiri mu Uganda. Ekyakubiri iswe nga bakulembeze tutira ebimu okobera abantu itu bakobera tuti banange ekiseere kindi mubenge bayikaikamu ebisa ahandi bizwe enyuma nga bino byo mubona omaiso bikali maama tubesaba esaidi ya bukulembeze nti ahandi tuira tuba nokwesikangana omukiseere kindi kubanga maama ekifo kino ng'oizira okirambula kiriko obukulembeze bw'emirundi kamaala kuliku bana batwala ebyabusamize baliku okusaidi kuno kuliku ebe balondere nga kakiiko kali kuno okulusozi luno nikubaku obaba onanyere onkono ngonanyere kyalo kale maama ebintu bino tusaba mutugemerengeku eyo gye mubaje mutesya kubanga ise tubeno mutusakira mutuleetera tweyanziyanga maama nga bituukire ekyalo kisa kiri miraala abula buzibu bwona mwe bali kuiza bageni bange Amaina Maloge Wilsoni okiyamaani w'ekyalo kino. Abataka banatusanga lukubanoona kulwa leero tutambula nga twongera okunoonya ebifo byetusobola okutumbula mu busoga ebyobulambuzi. Abantu abasinga bali by the source of the Nile by the bridge nga bakomaawo nga kibazi nti eri ebintu ebingi aye busoga erimu ebintu bingi olwiri lwa Zibondo site ya Gagonzo Madina kandi omudulizi site ya Mulumba omudulizi site ya Huntington eno omudulizi yasooka omuzungu Budumbula tulina Kagulu ifo bingi tulina site mperano 39 so eno tulina ejoko site amakumyana bana mukakubire ku mungu wakazira ngekigendererwa tumbule byobulambuzi muze yakobya atatu bajana amadi gabako aina akoba nti singa tubaina amayumba gategereka ife bene jalo kuno umuntu averi yasula mulina kubi yakusasa $5 $50 una yakana nasula ku nyumba yisubi obutasaka bana serious mama no twina ntoko okutongoza site bakumyana ya sakiti ya buso tukube mu ngalo akazira oza wetange wikisinga hivi aye ibale lino lirimu ebintu bingi lirimu amaadi agatakala aye nga mayino gokoti gava mu fridge waliwo ekigogo ekyo bakaba mu kigogo kya kika kya kidozi oba mu Luganda bakyeta batya aye kisitaku matooke wabula kibairewo nga nife tukali kuzaalibwa n'abatusinga nga bakali kuzaalibwa tikifa omusana nibwe guli akakutya tikifa wabula Bako,
Alete baje. Lege. n'abantu benda kufa otyeno nikikitegeera okubanayo kusoka esingayo bunene maama wetwaidano olwasooka twabona kumale twabona niku kamongo emba ensonze enene daali wano lwakubanga lwetubadigemye abaami bano bavuga amaato ag'empaka lwaki tubaleese wantu enda mubone awo ligata ali wano origino maama wano wabona wano President Museveni honorable Ndoza idakubira yamuleetawooko ayi ekyo tube tuli kusaba nti wano tuteewooko ekigangu n'abantu bayidde bazimbewo beach kubanga ettaka muli wene liri flat ate amaadhi galinayo gakoma babona abayinonole enanda muno dirisa twediyiwamu tulina kyogaleka Victoria bongona gaida gayuwa wano amaadhi gano gaba gafuuse ga mukisa so tulyataawo ne swimming pool wano banange omuzeeyi ayogere kuyemuli webali kwita aitwala kadaga ni mwene mu mama pasisi inkono mwene kyalo kino inkono yasiima yanondo okuba minisita we ow'ebyempisa n'obuntu bulamu amaye nanga wemba kwenize wali omusirimu eriyo isaabirye wano ndiwona bw'ebyobufuzi aye okusinziira ku kiseera tidakubakiriza kwogera maama alina okubakobera nti mukono ekoma wano kule ku bugwere inkono guno n'omwalo ogwo ogwalinga mu sente teyasomesa abaana paka obwankono bwe bwemereirewo abantu bano baali ganene ino nga kuliko nenaani hotelo liri wano era nga abantu bava kuno balina bateekeza wano nga nkono atyamisa bano abakungu be bonabona era wano omukungu eyasigala wano agwaliwo baana maama alina okobera nkyenanda eno etukozeemu omulimo okutuyita amaadhi gaswika gano gatambula mangi ino nga gava muleke Victoria okujja mu kyoga amaadhi gano gava n'empologoma gegata kunagava embaale manaafa kale amaadhi gaba matemo era wano ife tukifuula nga ekyafaayo ino kuba gali oti maaganana inkono gano amakage gali kumpi gale yatuwa muganda we yatubagala kwibale gale liwale mangafu ebale lyo lyona lyabyafaayo eno kuliko ekigere ky'omuntu bwe yatuuma okusinziira okujja gale mu kibira kafwamba ekigere kisaada era okitegerera irala nga kigere zitwa nandyenze mukama wange nga bwotuuse bukono kuko tulina ebyafaayo bingi nina okobera nti bwedye gano ekisuubizo ibanda muzeeyi yali wano yatusuubiza yakoba ati ajja kuzinira akantu kano kalobe kutumalawo nze mpa gwa Abubaka
irrigation scheme eino okugabanya amaadhi gano. Yes, so that banaba abalimi abali kukola ki babe katika kujja human activities olw'okulunga Kennedy so that make it site ebenga ya natural obutonde bwayo. So buti abantu babo bati bazirawe banatoka amaadhi nokuba kubanza ajja water irrigation kumbali nawe tumoinere water payment. So bati abantu abenda okozesa amaadhi bikiga okozesa bonabona bakakola irrigation scheme. Era yalagira ministry ya water and environment yabaire engeri suppose n'okuba nga yamala. They came this way bakola phase esooka babaire bakali bakola mapping babaire bakali Kamuwanga lwakuba ebyobusuubuzi ebiri kule tusobola kubinoonya ku mangu. Abantu bakule bakoyirime baife ife kuno tuli bakoyirime baibwe twabanga enkolagana eri awo aye ebyamaguzi byaffe tibitambula lwa nsonga eyo. Kuba bw'obanga oli kwenda okujja kwitale kule oyirayo ibukula wajja otirinyi abantu bakwakula amaadhi gabakubira kuno aye gakuzirawo empeka era ettaka eri wano enyingi tusobola okuzimbako amayumba nga bwe kyalimu. Twabanga twena tufuna omukisa gw'abantu okwenda okukyalirangako wano abavwere balina bano batyo batyo era nakusaba nti bw'obanga oyizeeyo mutulinge mu bukono ekyatwesa mukono tikuba litwakono wabula entalo bwedaaliwo twalwanisanga nkono bala balamogi balwanisa abafuma amogi babeeta balamogi twakola Okay. Kagano basabo ni banyabo. Ulienda kwebeda wali asituka yemerere ko maguluke tusoke tufune nga nsonga da bya bulambuzi era tusibye ino kubaawo okwabagende bayife abakola bona bona
ababandi mwebale ino. Okay, ababandi kabasete. Thank you so much. Batuwali mukasera kano aka anthems. Aye ngabanange mwebale kuida. Mwebale kuida mu bungi. Mwebale ino, mwebale irala. Okay, ababandi maiso n'okubanga tuli kutambula bulungi ino basebo ndi bannyabo obukaire Right Honorable Rebecca alitwala akadaga omugendo waife omukulu amaze okubanga atwegaita kumushukire ku Mungaleedo ekya edamaani eno basebo ndi bannyabo olobwire yanise bwanirisye mama ekyensaba inze ng'omukyala awero si wanu abakyala abalitaka okubakyaliraku okubanga tumulaku nabo ekijamagana okunkulankulana idumire okumira itagala ebyobuyongo bana ewaka tubikume imukwana musulesu bana tudiyonde watutola madi nebediomola matuta madi mweyela waka tusule mutima tugombe emisula funange tujje kagulu ebyobulambuzi bitumbuke mama ne yuwali akavu ekisiki oba ebusiki esayi n'abalambuzi batandika okwidayo era niyo enkoberaga n'abantu abaswika enkaaga bavuire ebweru bayide okulambula ebitundu ebyo ekisembayo mama engira yaife eyo okuva eno okutukira irala kule ku Bukedi
oba ku bugwere mama engire twagandika nga twagandikira omukulu president yatusuubiza emirundi mingi tukire nga tumwidusa mama tuwe tukali kufuna kwiribwamu tuli kusaba mama otuyambe connection nge basabye okuvana okutukale gabaga no era ebyobulambuzi bidagera okututumuka twayanziza mama olwakaseera tuze ebigambo bingi ebyokwogera tukwendeza mirembe merere tukwendeza enkabi tukwengeza byona byona mbisa ni voice wange ono mama nsaba yena mukagamba mpolampola lwamutwala paka mwidiro ebyaleero bakozesa kompyuta bakozesa kamera okukeeta abakyala aye badada abasookera ku lusozaawo awe babanga waliwo ensula etakaliira ate nga yamukisa waliwo ekigogo ekimaze emyaka nga 200 kitaako amatooke gene gakongoka gaira mu gaataakuti bagalya bana ekifo ekyo kitaime ku eka nga 30 ekifo ekyo kya byabulambuzi kyamaani era tukakaisa nti abantu b'ebukono mu kaseera akatali kawala mujja okutandika ofuna akasente okuzwa mu bantu ab'obulambuzi banange kongula tugire ku kifo ekindi kyebeeta Namakoko tourism landing site mama akiwaire ekyobulambuzi ana nandala ekifo ekyo kirimu engege edendawulo editalimu nanda dindi mulimu emale mwabamu ensonzi ni kamongo wetugire ekyendawulo ekiriwo nti n'omwiga gwonka gwe tulina mu Busoga oguyuwamu emiga egyendawulo Lake Victoria yiwa omwo kyoga yaleeta omwo nimpologoma so ekyo tubaitu tukibonanga ku wantu wandi ate nawali amaadi amaikaikamu nti tusobola okutaawo beaches edendawulo era nenda okukakasa Princess ife tulina abalambuzi olumala okutambula nti nfuna obuvidiyo najja n'atunda mu bazungu eyo era President Museveni atuwa sente atamu sente najja n'atunda ebintu bino e Bulaaya twabikola nga Kagulu bwali Kagulu afuna abantu abaswika akakaaga saawa dino buli mwezi tufuna abantu abaswika 10,000 per month 5 abo abantu bajjayo ndikubiriza abana Bukono muyide muzimbe ku tourism sites daimwe bana mutandike okola ebyemikono mutandike okola ensuwa emiyembe emichungwa mujja ku site bene site omuntu wabaidi okulambula mutole mu kukapiya ate obulezi obuli ku site ku kikalu waliwo ensulo mbaja ne bakunaaza nga amalongo ga kwocha imwe muli wana amalongo ga bocha emigongo na face aye timuyidi nti obulezi buli hano we tuli wana ebukono bana mwekubira ku mungalo matone byoidi okuzuula mu Bukono muno mama mulimu abembi bakwembeire ekindi kyewatusaba tukole n'okubona nga abakyala bano abali wano wamberi oyenda obone nga abakyala benigira mu sports bano benigire mu bugaali bavuze kilomita 20 mama abakyala bano bali 15 nabawangwirayo oli babona abandi balina n'abaana baabwe so bafune kwe basigira omwana n'omukyala w'ekyalo kiri ekindi nga weero si wano mwidde mufuna ebirabo byaima okuva ew'omukaire bana twenda obategeeza nti omukolo guno baba waife omulungi president ow'eiwanga beero si baliwa Isentebe
ni mwino ngamubairano mwite mufune ebirabo okuva omukaire Right Honorable Rebecca Itwala Kadaga musobola okubanga mukola emirimu gya muzeeyi ekyalo kibe kikalamu. Isentebe ndakusaba osambye ku lw'embeera eyakaire obenga ofuna egaali eno idani mwino ofuna amagaali gano babazirawo twidadi w'abandi ndowooza era ano katwizeeku abairaku Cheko ngeraga erine yainumao aha mjigema kwawo no mumbeda ebikola ebintu bino bama bana bikoze mu ngalo daabwe babadda nangalo da obuliroko aye batwaire ekifaananyi kya muzeeyi omumbedde okibwaine president wuyo aviireyo ng'ali gundi ko Brian wano wale waliwo kakyako akanoni ako wano mama tulinawo wano akanoni kaife wano mama balina n'omukuumi wuyo yena bamukoze mama bano bakozesa ngalo omukaire ndikusaba obasiimayo oku ate bakola ni bino bebeeta bimasiki ebyo abazaani bateraina obikozesa aye mama tebereza ekitono bakali awo banange engalo kubanga bino bava bigulira wano omugalo mama amawulire akali wonkobere kwa amawulire ne Honorable Passis enyabo amaani galiwo mama bakugulira ekirabo abaana ba Rukiganga ku baana bitone baguze engabo ya Uganda bana mbedde engabo mujito mama nezasomesa ebikweko musoga wona era nezaina akemba akebikweko nga wawulire Nira amesetana ayati mazabu berega bombula otukana okukoboti nani akogera ayo igalo uliro umubedere kuwa olala mu mutima timo busoga di genero luwagaba ndagwano musaka kasala we yantunya yankuba byo mubedesi mabyokola okubaire kwenzo idewe nebyo tubyogere okobere twaida byo kufuka abasoga wali wo musada mulala yenda zaluga yafuluma mu bunolo pakeno mu busoga abaina yali alekebwa mukama na mutukula eyali bowe sobizi tali manemere eyatukalingo kazi we na bundo yabudama mu busoga kumbali kwa nalubalo ba Victoria ali hazara za kubana wawera bana abalangira bakulembera busoga ikibali bajabazinga waire kole busoga buli kulangira chama yafuga chama muisaza yomeni yafuga akamujasa tunomwenda busoga baisadi balona wakozeke yazinde kubusoga yafukira ilala taifa yasokera ilala okuchama kuna mulondo yaifala mulo busoga ebisera nikwere wali ebisinula ntaka okubindo bali kufefeta ngibi mubusoga chali chikulibwa la taifa gabulo okubiri yatiyamba kuyaketeza ngibi mubusoga ebisera byebyo balaga baluga obulwaire bakawukulira bulubya abasoga oliyo twasolokeza obukira bwengube kadutwala kwigoloza eri abazungu ababuli bano obugalo bwalikulira obusoga